Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 11, versikulo 29. Ti tao amang yag iti riribok iti familya na, awan to ti apitan na iti kamaudyanan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Daddy, awan pa'y ni Dexter. Kat ni, alas 9 iti rabi Ne, kurak man no iso jay nakamotor itay. Jay kaaruba mi day jay. Napanan na ngay manen. Ay, jak maawagan ti cellphone na. Anyamat day na tao. Pagdandanagan na kalaeng. Ay, pasensya kayong daddy. Nadisturbo kayo. Sanak pa'y mitkidian nakaturog. Nagbasbasak pa'y laeng. Ala, uraya mo na sumangpat ni Dexter. Saan mo apuyatan ti bagim, tane, adu pa'y dagiti anak mo nga asikaswa minton bigat. Oh, pare Dexter! Alam mo na niti parbangon. Nagawid ka nga din, ha? Nay, parbangon gaya man. Diyak matan na puutan ti oras. Ay gat agawid ka. Abangan nung tan na ka man ni Mrs. mo. Padasan na nga gungat. Tapapanawak iti balay mi. Uy, naturay ka, pare. Di nak mabalin nga ungtan ni misis ko, pare. Amom no apay? Kabutang na ka. Makigigyan lang mat iti balay tinaganak ko kat. Tay ko nada nga rudan. Naikamkamang laeng. Maawatan mat siguro, tikayat ko asawan. Anya ti oras sen Dexter. Apay nga itakalaang. Agtal na ka dita. Kasta unay payabartag mo. Kasanon di trabaho. Awagam ti bus ko. Taapay manan. Ibagam agsagay ta. Anya? Sigud mat nga raramidam day ta. Ala. Awagam mo ti bus ko. Tamaturog ak ngagmalmalam. Damat ti motorsiklo ni Dexter. Nagawid kalimot laeng. Wan, daddy. Parbangonan ang nakaawid. Kas iti sigod. Nabartek manin No kasta, saan man ang asumra kiti trabaho na? Mabainak nga rudan iti boss na. Imawagak manin itay. Imbagak nga agsakit. Uray saan mo't. Unay katday na tao aya. Daddy, adda ka di kwartayo. Awan nga min allowance dagiti ubing. Jak amuno nang idulinan ni Dexter iti wallet na. Ala, ada pa'y matkwartag. Mabidlaeng, taikang ka. Lakay, bumangon ka matditan atan ni malaman. Kaya't ko pa'y timaturog. Nasakit ti ulok. Mangtad ka iti kwarta. Mapanak gumatang iti kanan tayo. Oh, ato iti wallet ko. At damot gayam di tapandag tipungan mo. Ni, awan mo't karga na akwarta. Puro resibo lang mo't. Awan na ya. Ay, bayad ako mapay di binulod ko ang kwarta ni daddy itay. Apaya bayadan pa'y lang. Ay na Dexter mababain akon. Kanayon latan adumaw dawat kadakwada. Naganak ko matida. Mangnamnama tayo latta ka din kadakwada. Mangrugi ka man ako nakon. Dexter, kaano tayo ay asumina? Uray basit lang ang abalay. Basta nakasina tayo kadagiti naganak mo. Sinong batak matan idinday ta? Apay nga ulit-ulitan pa'y laang day ta sa lutsod mo. Baka umakan. Mabuting ka lang amin asumina kadagiti naganak mo. Taday talatan mangnamnama kadakwada ti ammom. Daddy, umayak ko mabumulod iti bagasyo. Awan isaan ko. Awan kwarta ni Dexter. Awan met nakitak iti wallet na. Inggatang namanen asiguro iti arak. Ala, ingka mangalay di pagbagasan. At dapay mo't siguro nabati abagas mi. Ang mga noomanay lang mataka ninyo kini mami. Di na kami pagdanagan. Ti panunutem. Dagiti apukok.
Saan ang mabalin ang mabisinanda? Sige nga ro, Daddy. Katagyaman nak. Noon na makita madilatan dita, mga lakamatan. Imbagla asidaan nyo. Manang, sumra kag sa pailaang a sales lady dito yung mini shop mo. Tapno da kwartami. Kat sikaman, idi pa'y lang nga ibagbagak ken kadayta. Kat palbusan na kangarod nila kay mo? Apay kit dinasaan. Kat kurang matiyaw awat na kanyak asweldo na. Sumrag kalatano kayat mo. Ang mas kasapulak ti sales lady iti aldaw ti Sabado ken Huwebes. Ta iso ti market day. Sige manang, umayak. O, niya pare. Isat man na nahin to madamdam ha. Saan pa'y matapa nagsusweldo, pare? Ay, wanan niya. Mabiitan ti pa nagsusweldo, pare. Aganos tayo lang biit. Sa bagay. Ay, wan gayam pare. Sales lady ka diitan, ni bakit mo? Saan mat, pare? At dala ang ijay balay. Nakita kami ni Jay Palingke. Ijay mini shop ijay. Nagsarita kami kat kunana al sales lady ka nun. Anya? Nagaramid manan iti Jack kayat. Saan mo nga mo? Saan ko nga mo, pare? Kan may sa? Jack palubusan ni bagat kong ag-sales lady. Tapay mat. Nagadu alalaki dita. Nungay makakita iti pangisukatan na kanyak. Ay na, nag-iimon ka gayam pare. Lakay, nakapalengke ang iti kasapulan tayo. Kumpleton ti kasapulan tayo iti kusina. Apay alino kunak. Ha? Apay adi mo imbagbaga kanyak. Ang ag-sales lady kagayam. Ha? Kaya't naksiguro nasukatanan niya. Takayat mo ang makabirok iti sabali. Anay ko, Dexter. Masaksak itanak. Ibatam ti takyag ko. Isardeng munday tangar aramidam. Jack kayat nga ag-sales lady ka. Naawatam. Saan akayat adenggan ni Dexter ti palawag kumanang. Basta ko na nga agsardengak nga agtrabaho. No kasta, masapul nga rod nga ited na amin a kasapulan nyo. Nalaing ngamin nga agselos ka. Manun ti anak yo, agselos pa'y laang. Imbag kumaan no awan bisyo na, nga iso ti pangigasgastusan na iti sweldo na. Wan nga rod pasaray maibusan kami iti makan. Mabaina kun adumaw dawat kadagiti naganak na. Ay, saan pa higit di arumbang ang makigigyan kayo latan kadagiti naganak na? Nasken, asumina kayon. Day tati ibagbagak. Ngam saan nakmat adengdenggan. Ita, ta pinagsardeng na ka nga agtrabaho. Obligaam nga rod, ta ited na amin asweldo na ken ka. Pare, pare, yung cellphone ko nga eh. Ay, kat, damat di tabag mo. Awagak man ni misis ko. Mawagan man ni misis mo? Ibagak asa anak ang makaawid ita. Tagpat-pat nagtayo nga ginom. Ay, katuwa na pare. Metay tang aramidam. Antay ta. Hello, bagat? Hello. Saan na kun nga urayan? Maturog kalatan. Taapay manan. Sa dinot ngayon mo. Dito'y balay ti barkada ka. Agiinom kayo manan dita. Anya nga agiinom masasawag. Mangmangag kung agiinom kayo. Awan tumanin ti mabat iti sweldom. Maturog kagid din. Kaddi na kun urayan. Anya nga oras nga agawid ka. Basta maturog kan. Agawid ak tulatta. Agyaman ak pare, tainyawid mo dito'y balay nila kay kong. Amo kami na sana nakabaylan ti agmaneho iti motor. Pare, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya na ita pare. No mabalin ko ma, saan mo nga awisan ni kumpare mga aginom. May ibos nga minti sweldo na. Kaasi kami a pamilya na. Kasta ka di, mare. Jay lang amin sweldo na tinamnamaan mi. So ano mabalin, patgam ko matikid daw ko.
Ay, katuwa na, Mare. Hindi ka madanagan. Diyan ko nawisan ni pare Dexter nga ginom. Mawatan ka, Mari Feli. Pare, aginom tamanen. Ay, pasak pa lang ita, pare. Di ka man. Umay kakit din. Siyak ti makam mo. Imbawalan ti doktor ti arak kanyak. Nagsakit-sakit nga min ti tiyan ko kat. Adula amin. Kat no arak ti agas na dayta. Ay, gusto pa lang ti arak, pare. Paimbagak pa lang to'y sakit ko. Sikat ti makam mo. Agawidak nga roden no kasta. Nasaysaya pa, pare. Aging inom ka iti arak dito'y balay. May mayatan dito'y apaginumak. Tapno saan kan amadandanagan kanyak. Ipakpakitam ka dagiti anak mo ti panaginom mo. Anya ko man makita da. Dakas aya. Agin tumat ngamin day akong pare ka dyan. Kunamlan kabaalan na nga agbiag, nga awan arak iti biag na. Kita man, no saan naktumat lang nga awisin nga aginom. Nakaamiris nga minan jay kumparem. Nagbalbaliwan. Ngamsi ka, kasta kalat na. Awan iti panunot mo ti agbalbaliw. Agtal na ka man. Surwan nakit din. Panawan nakit dito'y. Takayat ko ti aginom. Ikanak iti kwart na. Mapanak gumatang iti bagas. Sa nga gasot? Anyang iti magatang na daytoy. Yan anay mun ah. Nukurang. Panayunam kadadadi kan mamay. Napan kagimatang iti bagas, Feli? Wan, Daddy. Daytoy lang ang tinagatang ko. Kurang dayta, para kada kayo. Anya nga rod nga ikat basit matintad ni Dexter a kwarta. Anya ti araramiden na. Nakitak mo ti motorsiklo na iti parangan. Agin inom, Daddy. Agin inom ngagmaymaysa? Wan, lapdak nga aginom. Ngam agsublilat tamot ijay kantina agumatang iti arak. Bayam, takasaritak. Wan man, Daddy. Barang denggan na kayo. Saan ka man na nasumrak iti trabaho, Dexter? Nasakit nga rod ti ulok. Kasanwa sana nasakit ti ulom. Ket naginom ka man iti kalman. Ragrag sakak lang matibagik dadi. Anya laki dinaya. Kaslasaan ka di pamilya iti kastangar aramidem. Anya ayati problema am dadi. Jak matbaybay anti pamilya ka. Saan nakakagura? Tay sursuro ka iti rumbang aramidem. Saan apa nangisuro ti aramiden nyo? Panakibiyang. Manakibiyang kayo. Talaga, Jakon kabailan man. Jakon manusan ni Dexter. Kaasi ka mat, Feli, ading ko. Gaputawan maawis na barkada na nga ginom. Ijayan balay ti pagininuman na. Binagbagaan matandag itinaganak na. Ngamsungbatan na ida. Saan nga kamot nga rod apalubusan nga agtrabaho? Tako namat asiloso. Pudno day tamanang. Agis eskwela pa'y dagiti ubing. Kasapulan mi ti panggastos iti inaldaw. Agpanunot ka anaimbag, ading ko. No trabaho laang, mabalin kang ag-sales lady dito ay. Numat pagyanan, nalawa ijay balay ang mabalin nyo apagyanan kadagiti anak mo. Pare, kita mo? Anya na ita? Arak manan. Oh, anya ti makunam. Siya. Insardeng kunti aginom, pare. Oh, di nakman ang awon iti kasta. Pudno ti bagbagak. Idi manungal daw asaan ka naginom. Saan kami mutan na nagapak inibakit ko? Ken mayat tiriknak, ngawan alkohol dito'y bagik. Padasamat ka di, pare. Mayat ti ipikto na. Pele! Bakit? Pele! Ni, napanan nga tanday jay a babae. Ni, apay ngay.
kaslawan mo tao dito'y balay. Napanandag iti ubing. Feli! Feli! Daddy, Apay? napananti pamilya ka. At dadalang di tabalayo Awan da nga road. Kasla jak ngagpaiso nakita ni Feli nga imay dito'y balay itangal daw No kasta. Pinanawan da kon. Di ka kumamot ag sarita iti kasta. Awanan dagiti pagananay da balay, Daddy. Pinanawan da kon ti pamilya ka. Agmay-may sa akon. Naliday ka mat pare. Kurang samot ti ara ka. Pare, pinanawan da ti pamilya ka. Anya? Awan mo ti abok kabasol ko. Apay nga inaramid da kanyak ti kastoy. Imbag lakit din tayo sardang kunti arak. Diyak kaya ta mapasamak iti biyag ko tikas iti napasamak ken ka. Pare, anya ti aramidak. Saan ko akabalan ti agbyag no awan ti pamilya? Awan ti sabali apabasulem no saan na si kamot laeng Dexter. Ket panawanan tapno amiresem dagiti nagkurangam. Ket saan mo nga ipabasol iti sabali. Daddy, Awan solusyon na no ipabasol mo iti sabali tinagbanagan ti biyag mo. Dumteng ti pan nakauma iti may sa tao. Nang runa no saan mo met nga ipakita tinapudno panagbalbaliw mo. Balbaliwam ti biyag mo no kayat mo ngagsubli pa iti pamilyam ken ka, Dexter. bakit agawid tayo kumag. Mailiwakon ka dagiti ubing. Saan kami nga agawid? Aging ga saan ka ngagbalbaliw, Dexter? Insabdan konti aginom iti arak. Bakit? Kaya't ko asumi na tayo iti balay. Katuna. Apay kit di na saan. Kaya't mo nga agbiro ka iti pagyanan tayo. Aramidak da ita. Basta agsubli kayo lang ang pamilyak. Agbalbaliw ako, Feli. Bakit? Ikarit da itakan ka. Awan nasayaan apagtungpalan ti padre di pamilya nga awan manaknakam na. Ipatag mo ti pamilyam, taawan ka asping na aragsak ti ipay na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.